قدام حسين. لا سلم كان ودي يسوي الحسين ولا غادي هنا. الحسين سيباري حسين زيباري امتي سيري الحسين صافا دينا. غسم صافا معنا جاسكا السحماية. السحمة الدعوة. السحمة هكا نهار. Il faut qu'on revoie la politique de la GSK. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Ah oui, on a des jeunes, viennent à la GSK, on doit les encadrer, les former. Enfin, محيدين خلف سي ربي حق مي كوندوليونس محيدين سي ربي يعني بوزيدي يعني هذا الساجة اسكا كومان سي ربي سي ربي كما داروا كل يوم رحنا ربي كل يوم. Et quand même, ils ont marqué l'histoire de la GSK. Bouzidi, c'est quelqu'un qui a encouragé les jeunes. Khalef, Mourad Tahar. Mourad Tahar, il sollicite à l'âge de 17 ans. Oui. Et il était lycéen. Il sollicite à l'âge de 17 ans. Et puis il a fait des beaux jours de la GSK. Mourad Tahar. Oui. Attends, c'est Mourad Karouf. Pareil, il était lycéen. Il sollicite, il a fait des beaux jours même à l'équipe nationale. Aït Abdelrahman. Oui. Tout ça, c'est des joueurs de la GSK, de l'école de la GSK. Ils sont issus de la région. Blema de les anciens, Sadmi, des jeunes garçons à la GSK, au lit dans l'âge de 16 ans, 17 ans. Il n'y a pas de raison sur rêve de la politique. Il y a le jeune homme, mais Akhrib, et quand même il fait des belles phases, il a un bon jeu, et qu'il faut les encourager au lieu de recruter des gens qu'on ramène avec tant de milliards, ils ne donnent rien. On n'est pas contre des valeurs sur la GSK, oui, ça c'est le professionnalisme. Mais Adnaoui, oui, avec le Faïda, oui, avec je suis désolé pour Belchikha, pourtant il connaît l'Afrique, il peut avoir des joueurs limités. Oui. C'est pas pour la GSK, oui, c'est pas possible, on ne joue pas avec la GSK. Sachant que ça a une manne financière importante, on doit faire attention, on ne fait pas n'importe quoi la GSK. C'est pas du bricolage, mais non, la GSK on n'a pas le droit à l'erreur. Soit un ordre professionnel, mais qui j'ai vu le match de Sétif, franchement, je suis déçu. Non, mais je suis déçu. Il n'y a pas un fond de jeu, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de phase de jeu, il n'y a rien. C'était un match nul comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Maintenant, on doit penser, réfléchir à l'avenir, faire la phase de retour et faire une bonne politique. S'il faut libérer, il faut recruter des gens valables. Et puis, surtout, on a nos jeunes, il faut encourager nos jeunes, on ne peut pas continuer comme ça. Boualia, il était un excellent joueur. Oui. Mais parce que la politique de la GSK, mais non, il a régressé. Il a régressé parce qu'il n'était pas entre les bonnes mains, il n'était pas bien encadré. Mais non, mais le temps de Khalef, il y avait la rigueur, il y avait la discipline. Et la Guinée, on a laissé aller. J'ai su par le truchement de quelqu'un, il y avait le préparateur physique, apparemment il y avait des failles. Et les gens, ils sortaient, ils ne récupéraient pas, ils ne dormaient pas. Mais non, on ne joue pas. Ça ne se passe pas comme ça dans un club professionnel. Oui. Soit on est professionnel, soit on n'est pas professionnel. Et du coup, il faut revoir la politique à Guy, les encadrants, les entraîneurs, les joueurs. Je ne sais pas, pourtant on a des gars comme Hakim Medden, quand même,
يعدات une formation de Khalaf, qu'est-ce que c'est? Karim Doudin, pareil. Le président Glajaska, il fait de la politique au Sinaire, est-ce qu'il est branché, il n'est pas branché, je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement. Benchira, apparemment, c'est un entraîneur qui a fait ses preuves à l'Afrique et tout, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. J'aimerais bien que quelques éléments soient qui glendina, on va ramener. C'est un professionnel, de mon point de vue, hein, je me mets à la place un peu Benchira. Il était surtout collé, en quelque sorte, les équipes algéroises, plus ou moins, puisqu'il y a de l'USMA, donc des Nice, les joueurs. Donc, le tempérament, il est de la GSK, ou de Sinera, ou il y a un de la GSK. Donc, au Sinera, le club, la GSK, il est différent des autres clubs. نكون ذكيين لا جي اس كا تعاود من النظام لي سوبورتور تفكرنا كالنظام حمل البوجو خاصو تربح رامي او موان ولين السرار مليح كتفكر لي سوبورتور لا جي اس كا خاص تربح ما إلا الجو إلي موفي وسني عجبها الحال دونك سي كوم سا. C'est pour ça, la période de Djamboujet, les années 70, je fais توران العالم الوقت كاين لا بيريود بسم الله مزيره كويا يبدا تبعها كويس لا جي اس كا لي زاني 70 مرام وليد دالي رشيد باريس عنان كويس امشي توران سي دو فوتبول نتولي ابالون قبل لو ريزولتا. C'est qui l'identité de la GSK? Mais je suis d'accord de Marseille, c'est qui l'identité? ايه تورا مرات يروح ان اونترينور اما اترونجي ناسيونال ذاكينيا وتسوالي انا اكن تسوالي نكون يوم باسكو نكون لي سوبورتور او ميم طون نخدم الخدام منا كل يوم نامك ينا با لا ميم فيزيون سا سي تكنيك يتولي ليكيب يساعد الجوار هو يلعب دونك الى خلو كوتي ايه سمحية وليك جاب قرحان مي اشوف هاك دينير اي نو ديريجون كيس كي فون لي ديريجون لا يكلكين ليدونتيتي لا جي اس كا لي زونترينور ولا ديرو حل ما باتشوال باغ اكزومبل برشلونه تساوي لي جواسي étrangers تساوي دي زونترينور مي لور ديريجون نوهنيش نتاك ليدونتيتي دو كلوب مثلا ما كيلحو مثلا ما كيلعب مثلا تسلايثنا تسمسلايثنا مثلا الكومبورتمون ديالنا مثلا ليستوار مي نو ديريجون اسكي يجو ان رول يتجاوب شي حاجه هكا ما كاش هو بالك هكا من كون ذاك تورا لا جي اس كا بالك يزون نيجليجي سيت اسبي بالك قارناش ولاش فلاش كان نورمال نبوي ان بون اونترينور بن شيخان بوين دوايز سو لو بريباري هذا قيم يدرس بليزيور فوا هذا سملن حتى لا جي اس كم كيتلا كم مدان افيك الباركور يسعى كم دودان كم مولد عليه il était plus militant politique que sportif mais quand même ça a une vision des choses sur la GSK باش كي ننسى هذه ينتغري لا فيزيون لي سوبورتور لا GSK دي لو جون سي الاختيار ينس لي جوار دونك الى خاص ملنا كويت الحوايج كاينين خاطر اما المرا بالشيخان ينادى ولا انسى ويراد يعني صغورس اسمي سيناك ناس اخرين يحمد ربي يمي زيد الشما خاطرت له اون كونكورونس اتسيتيرا
il n'a pas mesuré التصويت يصيروا بروشين من الصوضن هذا السنين الى قد يروح وركزك هو كي اسمح لي هذا محسن un entraîneur digne de son nom il n'avance pas de tels propos من سو il n'a pas mesuré بيد ربي n'a pas mesuré ما زمرت يهضر سي لوي الباترون سي لوي l'entraîneur دونك اكنا تجيني في اخرين بلا تجيني سونا نوتر جوور يعني جو بونس c'est la même chose. Donc c'est ça il a attention il m'a dit شكرا ربي ترى فيها نتبعوا القدرة ولا اخر داتي الشكرا ربي ترى نكونين ولا تاكل في كاس تاني لا جاسكا شتيني غتشكر ذا الكاز العالي سي مي كونيا الى قال المسؤول الحوايج كاينين اخر يبديك الشم كوبو غورنا اخر يبديك الشم في لا ديفيرونس دونك شكون مزيان نو تورا هذا كيش بايد ربي لا لوسون زين اللي ابريزا كان قارن بيسك لو ماتش هدان يشميتي دا لا 68 مينوت ابريزا كينيو يشميتي دي لا دوزيام ميتون دونك فوالا il prépare بالكتورة ديك الشم ديريكتومون هذه هي بيسك يا دو ريزولتا يدس هذول ديك الشم أدينا كان وانا في بوعاليا il faut faire attention التصبيط يتكريتي كينو السنة كينو والله ما يلاق كينو مون بوين دو فيو non ne critique pas non j'ai bien mesuré j'ai pas critiqué c'était c'était un excellent joueur. Il a régressé parce que il y a un manque. Je vois pas les choses de cette manière. Mais quand même, c'est un joueur, il est toujours excellent. Il a jusqu'à les circonstances liées à la tactique de l'entraîneur, à la dernière, le fait qu'il soit réputé, les stades algériens, attention, hein. Donc, les défenseurs adverses. Plus يعني لما نصت ولا le défenseur ni المولود ديال الجزائر مشي لونسي غور صار توش قريب ماشي قريب هنا من رود لونترينور لونترينور نكادر بواليه تورا امك دونك يونا شويه تيشمو كوكرو اختاروني دون لي ستاد الجيريان The Guillaume d'entre intervient, il va l'utiliser dans des bons postes, il va l'aménager, il va voir d'autres formules. Je sais pas moi, je suis pas un technicien. Non, une balle il la touche. Tu dois faire la touche. حرصاي مانيش زينا حرصاي مانيش زمانت يروح انو جوارات فارسه كي تهوت كيرزق الجار كدا شو الفايده غير تسعى جيسكا نا بوعاليه نا في النظام دونك يا دي زون دروا اندا il faut faire attention تقال هذا النمات نكيني اكيد يشبه ربي والسنه كي عدان التصبيط ديك كاتني بوعاليه قلنا نكيني او كونترار تشكي لا يتموبيليزي un attaquant c'est pas comme un défenseur un attaquant il mobilise l'équipe adverse les défenseurs adverses imagine mobiliser deux défenseurs adverses il donne de l'espace il attaque il est dans le milieu son collègue en quelque sorte son camarade encore une fois avec des bons joueurs regarde la GSK تحسنت كثنت مي كومام ولا ما تشوف dans le temps جمال منا غاليين فلاس تشي بالو غاليين فلاس et tout mais ils arrivent à trouver des tactiques comment قاعدين يكونوا يشوا la guerre
Kuni vont stagner, je sais pas, non, qui d'arrive à l'équipe à Guillaume. Enfin, espérons, ça va s'améliorer. On va s'améliorer. Il y a le retour, ils doivent revoir leur politique, ils doivent recruter les joueurs, ils un plus. Il faut libérer, c'est pas possible, il faut libérer, on peut pas continuer comme ça. Maintenant, en africain, ils ont un africain, là, Léon. Un plus. Mais sinon, donner la chance aux jeunes et surtout, il ne faut pas négliger les jeunes. Khaled Maïdi, qui est c'est un voisin, c'est un champion de la GSK. Il y a des catégories jeunes, KD, junior, il les repère. Mais est-ce qu'on a cette politique? Je ne comprends pas. Espérons que ça va s'améliorer. Tellement de aussi. 15 دقائق. سلامة.